Nshuti zacu z'akadasohoka hano ku murongo unyuraho amakuru y'imikino umurongo rwose mukuraho amakuru y'imikino aba agezweho ari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kuguma kumererwa neza, mbifuriza kuguma mu mababa y'Uwiteka, mbifuriza amahoro n'imigisha. Nshimira mwese dukomeza kubana muri video zose nsohora, abanyereka urukundo, abanyeka ko turi kumwe, ndetse mwese mbifuriza ko mwakomeza kumererwa neza, kandi mbwira n'abantu batameze neza ko icyiza ari ugutuza ubundi ugasenga Imana ukayisaba ko umera neza, ubutaha nawe ukazawushima Imana kandi wumva wishimye. Aka kanya rero nkuzaniye Zandari, nkuzaniye breaking news, ntago ari ya makuru y'ibihuha. Ngiye kuva nakoresha rwose no channel ya Sport Journalism Galaxy TV, nazanye inkuru imwe y'igihuha mbabwira ko umutoza Miguel Gamondi yerekeje mu ikipe ya Perefusi, ariko icyo ni ikintu nicuza, kandi ndicuza kuba narabwiye inkuru itariyo, ariko si yari njyewe ahubwo nari nayobejwe na bamwe mu banyamakuru twita abasina muri kino gihugu cy'u Rwanda. Aka kanya rero nkuzaniye inkuru ikomeye cyane, bamwita Abdulrahim Taleb, umugabo w'umunyamaroc, umugabo ufite imyaka 61 y'amavuko, akaba ari umugabo umwaka ushize watwaye igikombe cya CAF Confederation Cup atoza ikipe ya RS Berkane mu gihugu cya Maroc. Akaba yaratsinze ikipe ya Simba Sport Club mu gihugu cya Tanzania ibitego bibiri rwose ku gitego kimwe muri Tanzania, ndetse anatsinda igitego kimwe ku busa mu gihugu cya Maroc. Bisobanuye ko ari umugabo ukomeye cyane gutsindira Simba, nubwo itari yakiriye mu rugo, ariko yari imbere y'abafana bayo muri Zanzibar, mu gihugu muri leta zunze ubumwe za Tanzania, kuko ubundi tuvuga ko Zanzibar nacyo twavuga ko ari nka leta ya Tanzania. Rero uyu mugabo Abdulrahim Taleb ni umutoza ukomeye cyane, ni umutoza babwiye bimwe mu bigwi bye, ariko nk'ikintu kimwe ushobora guhita wumva aka kanya, ibaze kuba waratoje ikipe ya Raja Casablanca ugahindukira ugatoza Wydad Casablanca, ugatoza AFC FAR Rabat yo mu gihugu cya Maroc, ugatoza RS Berkane. Iyi ni CV rwose ikomeye cyane, ni CV utapfa kubona abatoza bazifite. Ni nko gutoza Barcelona wahindukira ugatoza Real Madrid, ugahita utoza n'ikipe ya Atletico de Madrid. Babishatse gusobanura ko uri umutoza w'umuhanga kandi uhabwa icyizere n'amakipe menshi kandi akomeye cyane. Rero uyu mutoza Abdulrahim Taleb niwe mutoza ugomba kuza gusinyira ikipe ya Perefusi, ngo tubikesha Kalisa Bruno Taifa, mwe mu banyamakuru bazo gutangaza transfer kandi zitari bihuha mu ikipe ya Perefusi, aho amakuru menshi afite aho ahure n'ikipe ya Perefusi usanga Taifa ari umwe mu bantu bayamenya kandi ari abambere. Rero ni inkuru yasohoye ashyira hanze muri urwo rwego, nanjye kuko nzi ko ari umunyamakuru mba nizeye ko atama amakuru y'ibihuha, atambwira inkuru y'igihuha, mpitamo guhita mbakorera inkuru nziza igaragaza uburyo uyu Abdulrahim Taleb ari umutoza ukomeye cyane. Ndimo mbabwira ibigwi bye, ndimo babwira byinshi agomba kubaza agahindura mu ikipe ya Perefusi, ko ari umutoza witezweho byinshi. Nk'intego ya Peri nyamukuru ni ukujya mu matsinda ya CAF Champions League. Uyu ni umutoza rero watwaye Confederation Cup, byumvikana ko kuba yakugera mu matsinda ya Champions League aba ari akantu twakwita nk'akana cyangwa se akantu toto, kuko ni ibintu biba byoroshye cyane. Rero uyu mutoza Abdulrahim Taleb niwe ugomba kuba yaza gusinya mu ikipe ya Perefusi, agomba gusinya kontra y'imyaka 2, ikaba yazongerwa mu gihe yaba yaritwaye neza muri no kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Ariko rwose bisa nkaho ikipe ya Perefusi yamutanze akayabo, yamutanze amafaranga menshi, kuko umutoza urangije gutwara CAF Confederation Cup, kuba wamukura mu ikipe yararimo ukamuzana mu ikipe yawe si ibintu byapfa gukorohera, ni ibintu bigusaba igiciro kitari gitoya, kuko umutoza atwaye CAF Champions League uhise umukuramo umuzanye mu ikipe yawe, umuzanye muri team yawe kugira ngo agufashe kuba nayo wagira muri ayo matsinda. Nk'ikintu nyamukuru ikipe ya Perefusi imaze iminsi irimo yifuza ni ukugira mu matsinda ya CAF Champions League, dore ko ibikombe byo mu Rwanda ihora ibitwara, ariko icyayinaniye ari uko yagera mu matsinda ya CAF Champions League. Rero si nkuru yonyine ndababwira, kuko uyu munsi Perefusi yaje kuba rwose yatangaza logo nshyashya yayo, aho yahinduye logo yari isanzwe ikoresha igashyiraho logo nshyashya. Ndibuze kubereka ifoto y'iyo logo nshyashya Perefusi yashyizeho rwose, no kuri thumbnail iyo logo iriho mwayibonye neza cyane. Niba rero wakunze iyo logo ya Perefusi, jya muri comment uvuge ngo ahangaha Club Giant iranyemeje, ahangaha Perefusi rwose iranyemeje, ikoza gashya, ahangaha Peri yemeje abantu mu Rwanda. Urebye logo bakoresheje ni logo
rwose iriho intare irimo yerekana imikaka, intare irimo yerekana amenyo y'imbere, bisa neza cyane ubona ko ari logo itinyitse, bandikaho intsinzi 1993, bagatashyiraho akantu kitwa umurava, n'akantu kitwa intare none, intare iteka nk'amagambo amaze iminsi arimo akoreshwa n'ikipe ya APR FC, ndetse hejuru handitseho APR FC n'ubundi nk'ikipe nka club. Akaba ari logo nziza cyane, dore ko bari mu kiganiro n'itangazamakuru barimo batangaza ibyo byose, bavuga ibya logo, bavuga icyitwa APR FC Fans Day, umunsi w'abafana ba APR FC. Bikaba bishoboka ko bazerekeza mu karere ka Gicumbi ku murindi, bazerekeza hara ku murindi w'intwari, nk'ahantu hatangira urugamba rwo kubohora igihugu, nk'ahantu APR FC yashingiwe, batangira kuba bakina umupira kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Iyi APR mubona yashingiwe ku murindi w'intwari, iyi APR umutoza Abdurahim Taleb agiye kuzamo yashingiwe ku murindi w'intwari. Rero nk'abafana ba APR FC mugomba kuzanyarukirayo, natwe abanyamakuru tugomba kuba duhari ubu tukajya kureba urugamba rwo kubohora igihugu aho rwatangiriye, aho ikipe ikomeye cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda yashingiwe. Natwe rero nk'abantu tuba dufite amateka agiye atandukanye, nkanjye munyamakuru kuri Sport Journalism Galaxy TV bafite amateka yanjye nk'uko APR FC ifite amateka yayo. Nk'amateka amwe nabasangiza rwose nuko ngewe ubwanjye narwanye n'ingona rwose ishatse kundira intama. Turi ahantu ho mu gishanga, ni igishanga kibamo ingona nyinshi. Iyo ngona rero narwanye nayo rwose, nyambura intama yanjye ingona ndayikubita, nyikoza igiti mu jisho, ingona irukanga isura mu mazi, iravuga iti nariye abantu benshi ariko nariye ihene nyinshi, nariye intama nyinshi. Ariko uyu musore rwose Pacifique arandemeje, ni iyaba ingona rwose ari ikintu kizi kuvuga, iba yarumiye uvuga ati uyu muntu nkubise inkoni mu jisho, uyu muntu nkoze mu jisho nagazi ko ndi ingona, nagazi ko nari abantu benshi. Gusa mba masangije ku mateka yanjye, mba masangije ku bigwi byanjye nk'umunyamakuru kuri Sport Journalism Galaxy TV. Nyuma yo kubakubita imiripuko, mbakubita za ndani, mbakubita amakuru abagezweho, ngomba no kubasangiza ku mateka yanjye kugira ngo mukomeze gusobanukirwa ngewe uwo ndiwe, mukomeze gusobanukirwa amateka yanjye agiye atandukanye. Rero bakubise imiripuko ya mbere, mukandaza kubakubita indi video nziza cyane yerekana ibyavuye mu kiganiro n'itangazamakuru ubuyobozi bwa APR FC bwagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abafana bayo, cyagarutse ku bintu bigiye bitandukanye. Ciao Travis, ndabakunda cyane. Ngiye nitwa Pacifique Mbuto y'Urukundo, nababwiye ko ahangaha iyo ushaka kumenya amakuru y'imikino agezweho, icyo ubusabwa ni kimwe, nukana kuri subscribe ubundi ugafungura akazogera, igihe cyose video isohotse ikakugeraho ku gihe. Travis, ndabakunda cyane.